Riri ng'aragu ithiete na mbere na kwihiriria icigo-ini itiganite cia bururi na wagi wa maai. Bara cia maai manini maria mari njũĩ-ini ni ciambiriirie. Ino ni ndugamano ya Aikari ya wandi ya Witeithie Juja na wandi ya Gatuanyaga mwena wa Thika, methaite na matharaita na ifui kung'ethanira ni undu wa maai ma ruui rwa Njomoko ruria othe makoragwo marorete iguru. Kwa hivyo watu wanastahili waongee kama ni ration iwekwe. Kama hawa ni wa mchana, hawa wawekwe mchana. Kama hawa ni wa usiku, wawekwe usiku. Sababu sisi hatuwezi kukosa, hatuwezi kufurahia kukosa. Hatutaki wale wengine nao wakose. Sababu binadamu ni binadamu. Na kile kitu kwa faida sana ni uhai. Na uhai ni ya Mungu. Ndugamano ino irehetwo ni undu wa Aikari ya Gatuanyaga kwaga maai mwena wa Kianda kuria morotete Aikari a Witeithie na a Nyacaba ni undu wa kuhingiriria ruui ruru na kuonoreria maai maya migunda-ini yao na matangi-ini ma kwiigira maai na gutiga andu a Gatuanyaga matari na maai. Tabu ya maji ndio iko mingi. Kwa mtu hakuna maji. Tusipigane juu ya maji. Ni ndugamano irehire urugari muingi andu a Gatuanyaga magithukangia kuria Aikari a Nyacaba na Witeithie mahingiriirie maai maya na maururu maingi. Aikari aya a Gatuanyaga ni mougite ni maherete kuigana na matigwitikira ringi maai manini maria mari ruui-ini ruru kuhingiririo undu uria uguciriirie maabitha borithi kuhoreria ndeto ino. Wapio jamaa, mimi mtu kama huyu napelekaga ndani tugutugia tondu nituramenya ruo ruria wanisimena juu wa maai na tuleta gwetha solution with the leadership of this place na andu acio itu madugu na andu wanyu wako chini ithatiguo akone hia cia kukureha tutazikata na power so. MCA wa Witeithie Mwiferi Ngugi na MCA wa Gatuanyaga Jack Makungu ni mekinyirie mwena uyu o MCA agitetera Aikari a wandi yake. Aikari ya miena ino yeri ni moritie kugie na kihonia kia uria andu aya a wandi cieri mateguthinika ni maai na oho kugitira ngũĩ iria ingiumana na thina uyu. MCA wa Gatuanyaga ni uritie thirikari nene itigirire kambuni ya maai ya Thiwasco ni yakinyirwo ni maai matheru kuma demu-ini ya Karimini 2 niguo kunina thina wa maai uria ugumeire Aikari aya. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a.